azan Jumat berkumandang. Kami menghimbau bagi para pedagang di halaman Masjid Agung Palembang untuk tidak melaksanakan jual beli setelah azan Jumat berkumandang. Kami ulangi lagi, kami menghimbau bagi para pedagang di halaman Masjid Agung Palembang untuk tidak melaksanakan jual beli setelah azan Jumat berkumandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabihim wa jami'il mu'minina amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat yang penuh barakah ini, Jumat 27 Juni 2025 bersama dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Marilah kita berdoa untuk para pendahulu kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga arwah almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa nasallahu ta'ala ay yukhaffifa anhum sikal audhar wa yarzuquhum aisatal abrar wa yarhamuhum wa walidina wa walidihim khassa wa amwatana wa amwatal muslimina amma la siyama ila janabil muassasil karim bihadzal masjidil azim almarhum Sultan Mahmud Badruddin summa ila arwah almarhum Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud, almarhum Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falembani, almarhum Kiai Kemas Haji Abdul Adhari bin Kiai Kemas Haji Muhammad Adhari, almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Siddiq Al-Hafidh, almarhum Kiai Haji Ahmad Sadili Mustafa bin Kiai Haji Mustafa Malik, almarhum Kiai Agus Haji Muhammad Zain Syukri, almarhum Kiai Haji Yusuf Umar, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Zain Abidin Naning, almarhum Kiai Haji Dahlan Suud Kandis Al-Hafidh, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Sajari, almarhum Kiai Haji Muhammad Harun Zain, almarhum Kiai Haji Abdullah Dawawi Idham bin Kiai Haji Anwar, almarhum Kiai Haji Muslim Ansori, almarhum Kiai Kemas Haji Yunus Al-Hafidh, almarhum Kiai Agus Haji Abdul Hamid Dangci, almarhum Kiai Kemas Haji Umar bin Kemas Haji Abdul Rahman, almarhum Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin, almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Adhari Kiai Cek Ming, almarhum Al-Ustaz Kemas Haji Ibrahim Umari bin Kiai Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustaz Kemas Haji Muhammad Salim Umari bin Kemas Haji Umar, almarhum Al-Ustaz Haji Ahmad Syukri Ahkab, almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Syekh Tayyib, almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Bunyamin Tayyib, almarhum Dr. Andes Kiai Agus Haji Jalaluddin, almarhum Kiai Haji Ahmad Taufik Asnuri bin Haji Hasun Royani, almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawi Denci, Al-Hafidh bin Kiai Agus Denci, almarhum Haji Eka Rasa Putra bin Haji Sanubi Said, almarhum Siti Hawa binti Ahmad Kardi, almarhum Syekh Jamak bin Syekh Abdul Quraisin, almarhum Haji Jalaluddin, almarhum Kemas Nanguti Abu, almarhum Asyid Ahmad Syekh Abu Bakar, almarhum Kiai Agus Haji Abdullah Mas'ud, almarhum Kiai Agus Muhammad Zamdam, almarhum Raden Haji Ali Amin, almarhum Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Ansori Madani bin Haji Madani, almarhum Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mal'an bin Abdullah,
Almarhum Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab Sahibul Turbah. Almarhum Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Syahab. Almarhum Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Almarhum Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Almarhumah Syarifah Nur binti Zain Bahsin. Almarhumah Syarifah Sundus binti Muhammad Al-Munawwar. Almarhumah Syarifah Fatimah binti Hasan Al-Habsyi. Almarhum Al-Habib Usin bin Agil Al-Munawwar. Almarhum Sayyid Auli Fahmi bin Husin Al-Munawwar. Almarhum Sayyid Muhammad bin Husin Al-Munawwar. Almarhumah Syarifah Intan Salma binti Al-Munawwar. Almarhum Radin Haji Arifai. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zurriyyati kiramil Fatihah. Kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mohon membacakan surah Al-Fatihah atas nama Muhammad Arif Renaldi bin Haji Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, keselamatan, disembuhkan dari segala penyakit dan dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang. Kas dan tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang. 1. Kas. Saldo kas per tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp19.909.853. Penerimaan kas per tanggal 19 Juni sampai 25 Juni 2025 sebesar Rp10.597.000. Hasil kota amal Jumat dan rawatib sebesar Rp22.083.000. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp22 juta. Jumlah penerimaan kas sebesar
Rp74.589.853. Pengeluaran kas pertanggal 19 Juni sampai 25 Juni 2025 sebesar Rp45.375.775. Setor tunai ke rekening pendidikan Yayasan Masjid Agung Palembang sebesar Rp20.250.000. Jumlah pengeluaran kas sebesar Rp65.625.775. Jumlah saldo kas per 25 Juni 2025 sebesar Rp8.964.078. 2. Tabungan Yayasan Masjid Agung di bank. 1. Operasional yayasan sebesar Rp341.934.736. 2. Pembangunan sebesar Rp11.346.364. 3. Pendidikan sebesar Rp57.500.591. Petugas solat Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah bersama dengan 27 Juni 2025. Qari yang terhormat Al-Ustaz Syahruddin Siddiq SPDI. Muazzin yang terhormat Al-Ustaz Maulana Aban Najwa. Muraki yang terhormat Al-Ustaz Ki Agus Erwin Akib. Khatib yang terhormat Al-Ustaz Haji Agus Dodi Syukri MPDI Al-Hafidh. Imam yang terhormat Al-Ustaz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Tausiah Subuh Ahad 29 Juni 2025 bersama dengan 3 Muharram 1447 Hijriah. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Adib Al-Kaf Al-Hafidh. Hadiri dan syiarkanlah peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang insyaAllah akan dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu 27 Juni 2025 bersamaan dengan 2 Muharram 1447 Hijriah. Pukul 19.30 sampai selesai. Penceramah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dari Jakarta. Tempat di ruang Darussalam Masjid Agung Palembang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kami informasikan demi kehusuan kita bersama dalam menunaikan ibadah solat Jumat ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphonenya diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Kami ulangi lagi, demi kehusuan kita bersama dalam menunaikan ibadah solat Jumat ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khatib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan handphone diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Demikian dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi khatib kita akan membacakan kedua khutbahnya di hadapan kita semua. Berkenaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bil qabar anna masrun an Abi radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qultasin ansin wal imamu ya'tu Jumat pakal lagaun. Ansitu wasma'u wa'ati rahmakumullah." Yang artinya, janganlah kita berkata-kata di waktu khatib mengucapkan kedua khutbahnya, baik pun perkataan itu merupakan teguran atau menyuruh orang diam dan lainnya. Maka orang yang berkata-kata itu pahala khutbahnya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita diam dan tekun. Semoga kita mendapatkan rahmat ampun Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat, tolong diisi sap-sap yang kosong dan luruskan rapatkan barisan sebelum kita mengerjakan solat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin wa du'anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia, yaitu di hari Jumat yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara mentaati semua perintahnya dan juga menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur rahimakumullah, pada hari ini adalah hari pertama, Jumat pertama di bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah. Tentunya harapan kita, doa kita, bahwa tahun 1446 yang telah kita lalui, semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dalam keadaan bersih setiap harinya. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan di dunia ini kita dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama, hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan ini pasti kita tidak akan luput dari yang namanya salah dan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa sesama manusia. Dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia, sebaiknya agar kita menjadi pribadi yang selalu bersih setiap harinya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sesama manusia, berhenti dari semua kesalahan, berhenti dari semua dosa yang kita perbuat. Seandainya ada di antara kita yang hadir di tempat ini masih juga beribadah ia, bermaksiat ia, maka hadirin ketahuilah bahwa umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang sama. Ada orang yang dititipkan hanya 10 tahun, ada orang yang dititipkan hanya 50 tahun, ada juga yang mungkin 80 tahun. Semua kita tidak ada yang sama. Kita semua pasti menunggu satu pintu, yaitu pintu kematian. Oleh karenanya, jangan sampai ketika kita tiba pada waktunya nanti, yaitu pintu kematian, ibadah kita sedikit, pahala kita tidak banyak, akan tetapi dosa kita sungguh tidak terhitung. Hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah kita berhenti dari semua aktivitas-aktivitas yang dapat mendatangkan kesalahan maupun dosa. Diawali dari niat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Sahli bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, niyatul mu'mini khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya.
Ketika kita berniat untuk berhenti dari semua perbuatan salah, perbuatan dosa, itu jauh lebih baik daripada kita tidak punya niat sama sekali. Kalau kita sudah punya niat, ini berarti berindikasi kita ada harapan untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan salah. Kita ada keinginan untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, Anil Agharri radhiyallahu anhu, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Baginda Rasul bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya seorang nabi, seorang rasul yang dijamin tidak ada dosa, yang dijamin pasti masuk ke dalam syurga, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali taubat. Dalam sehari beliau beristighfar astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali. Kita semua yang hadir, nabi bukan, kiai belum tentu, tetapi kita tidak sudi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seandainya di antara kita yang hadir belum juga tersentuh untuk berhenti dari berbuat salah, belum juga tersentuh untuk berhenti berbuat dosa, maka ingatlah akan satu hadis yang sangat populer. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, An Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu, ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Kata Rasul, jagalah 5 sebelum datang yang 5 kemudian. Yang pertama kata beliau, syababaka qabla haramik, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Kita yang hadir usia 20 tahun, mungkin hadis seperti ini belum mengena di hatinya. Bagi kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, kita sudah mulai mengeluh terhadap diri kita. Sudah banyak penyakit yang berhinggap di dalam diri kita. Sudah datang keluhan ini, keluhan itu. Seandainya saya masih muda, saya akan rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita yang duduk di sini tidak akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Lihat saudara-saudara kita, lihat sahabat-sahabat kita yang hari ini, saat ini, sekarang mereka terbaring di rumah sakit, meneteskan air mata, mendengar khatib yang berkhutbah, mendengar imam salat Jumat memimpin salatnya. Mereka hanya bisa berbaring di atas ranjang. Seandainya saya sehat, saya pasti akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Mungkin bagi kita yang masih kaya raya, yang masih banyak uang, deposito kita di mana-mana, simpanan kita ada di mana-mana, tidak akan merasakan kalau seandainya hadis ini akan mengena pada dirinya. Tapi nanti atau sekarang bagi kita yang
belum diberikan rizki yang banyak, merasakan betapa tidak enaknya menjadi orang yang tidak mampu. Mau berangkat haji tidak ada uang, mau berangkat umroh tidak ada uang, mau pergi ke masjid nun jauh di sana tidak ada uang, mau membangun masjid tidak ada uang, mau ini mau itu tidak ada uang. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, jaga masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Ketika kita santai, mungkin kita malas beribadah. Namun ingat, ketika masa sibuk, kita pernah punya keinginan, seandainya saya lebih santai, saya bisa solat lebih banyak, saya bisa baca Quran lebih banyak. Tetapi ketika tiba masa luang itu, keinginan hanya sekedar keinginan, tetap berlalu. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, jaga hidupmu sebelum datang matimu. Kita yang hadir di tempat ini, apalagi yang masih gagah, yang masih energik, usia masih 20-an, usia masih 30-an, serasa masih lama akan mati, serasa hidup akan selama-lamanya. Ingat, kematian tidak memandang umur, kematian tidak memandang status sosial, kematian tidak memandang seseorang. Walikulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya batas waktunya masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu menghampiri kita, tidak bisa ditunda meskipun hanya 1 detik. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, selagi kita masih dititipkan umur, selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan kekayaan, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, maka beribadahlah sebanyak-banyaknya. Ketika nanti semua itu hilang, baru akan menyesal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام لنا مت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله في صدور الناس من الجنة والناس شريف الله سبحانه وتعالى من الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم جل وعلا استغفر الله العظيم جل وعلا القيوم ولا أتوب إليه استغفر الله العظيم جل وعلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن